Na danima vina i sira u Marini Frapa i ovog puta okupio se veliki broj izlagača prezentirajući svoje autohtone proizvode. Isključivo prodajemo domaću robu, znači kompletni smo od svojih farma do svojeg konačnog prodajnog mista. Imamo svoje mesnice od Dubrovnika do praktički do Hvara i Paga. Uz domaće meso imamo svoju program suhomesnati cijeli. Imamo svoju robnu marku Dalmatinku gdje smo zastupljeni na tržištu i narod nas je pripoznan po kvaliteti i za sad dobro ide, Bogu hvala. Ja proizvodim slanu ribu, slane srdele i marinirane inćune i sve od ribe uglavnom. Najbolja promocija bogatstva gastroponude Hrvatske upravo su ovakvi sajmovi. Ovo je nastavak onog prvog sajma kojeg smo imali u vremenu Uskrsa ove godine. I u stvari na tom iskustvu i ja bih rekao i uspješnom prvom sajmu u kombinaciji sajam brodova i sajam na trgu, prezentacija domaćih autohtonih proizvoda je i ovaj sajam po istom modelu i u ovo vrijeme u špici sezone, rekli početak špici sezone, nam je vrlo važno da turistima ponudimo nešto iz naše riznice hrvatskog proizvoda i mislim da je ne sama ideja, nego da je kod gostiju dobro primljena. Organizirana je i degustacija i prezentacija autohtonih proizvoda. Prezentacija o ekstra djevičanskom maslinovom ulju, kušanje maslinovog ulja, prezentacija na temu nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu, te sajam brodova.